Maya paggatpanapon po kaya kayo ngan. Kapista ng San Judas Tadeo. Kaniting banal kapag masusyan. Yabe tala po karing kakatamong panalangin. Ding makatuking kayadwanan. Para king kapasalamatan daring. Paris Pastoral Council. Tongyo family. Shardas and Luz Medina and family. Mr. and Mrs. Larry Angeles and family. Trina Yazon. Abelardo and Lourdes Silo. Joey Josie Therese Silo. Vic and Tita Hinko. Justin, Patricia, Antoinette and Luis Chinco. Cristales and Canlas family. Mr. and Mrs. Jeronimo and Merla Mangalus. Mr. and Mrs. Roy and Josie Espiritu. Ocampo Mojica family. Salvador and Crisostomo family. Ray and Josie Angeles and family. Capeña and Muli family. Carla Carpio. Alberto and Mercy Patawaran and family. Orlando Garcia and family. Marina Chodoro and family. Jose and G. Calbang and family. Carlos and Milagros Nicdao and family. Albert Sapnu and family. Faustino Caro and family. Dan and Gracita de Guzman and family. Architect Rene Nuki and family. Max Anthony and Susan Herena. Susan Bernardo. Sanjonco family. Odi and Luz Kiambao. Helen Buntalyan Hinko and family. Herminia Narciso. Primo and Lisa Valerio and family. The Solano Land family. Romana Reyes and family. Orling Ana Benitez and family. Mr. and Mrs. Jojo Timbang and family. Soto and Pineda family. Rosario Reyes and family. Remedios Asuncion. Loreto Bagsik and family. Pagku and Palisok family. Robert Dimzon. Mary Jean Kiangson. Metalcon Exclusive Group. Adeline Guevara and family. Felisa Ebreo and family. Lori Jimenez and family. Ray and Josie Angeles and family. Teres Ann Arita. Boy and Munyat Isidro and family. Baby Julian and family. Bustos family. Kim Derit and family. Mark and Chris Dumblao. Miliat Ocampo and family. Miriam Pachu and family. Ruel and Aberos Laksamana. Dalisay family. Chris and Julie Benitez and family. Salangsang Escoto family. Caballas and Ramonedas. Lorna David and family. Dr. Cheryl Toledano. Phil, Daisy, Ralph, Dayrit. Bong and Dottie Lacson and family. Medi Valenzuela and family. Mrs. Lina Toledano and family. Romulo Almario and family. Rolly Rosie Santos and family. Mark Anthony Pasion and family. Ariel De La Cruz, Dior Laos and Michael Leyva. Lee Estantarde and family. Feli Esguerra and family. Romeo and Rosario Capili and family. Deramas and family. Osorio De La Cruz and family. Mercado family. Dr. Annalisa Osorio and family. Elaine De La Cruz and family. Romeo Mercado and family. Catherine Manansal and family. Manolita Pasion. Edita Pasion. Ricardo and Telma Yap and family. Alice and John Paul Salas. Rian, Stacy and Sophie Yap. Car, Yula and Eli Lansang. Duman family. Galanga family. Lorenza Tayaw. Para King Aldo ng Kebaitan ng Dari Reyna Therese Ocampo. Judea Bernardo. Simon Jude Tirona. Matt Dumlao. Para in special intenciones dari St. Jude Thaddeus Parish Fiesta Committee 2021,
Maribel Mandela, Mary Manette Pineda, Paldeng family, Emilyn Guevara Angeles, Justin Gabriel Angeles, Mr. and Mrs. Lenin Malang and family, Rael and June Pamintuan, Errol R. Sanchez, Mario Pasion and family, Mark Lagman, Derek and Flor Sanchez and family, Daryl Francis Sanchez, Marisa Roque and family, Dr. Riza Bondok Malonzo, Arvin Ranel Gomez, Cecil Pocson, Roniel Angelica Munoz, Marlene Gomez, Chel Mangyo, Justin Kyle Ramos, Eliza Ann Tapio, Jason and Myla Carrion and family, Juliana Sibal and family, Ernesto Go and family, Eduardo Pamintuan and family, Alexi Camille Lozano, Cerces Marie Cuyogan, Mrs. Myrna and Flor Layug, Angela Malik and family, Dr. Eileen Munoz, Marian Mercy Patawaran, Teresa Tapia, Michael Anida Urquico, Rica D, Angelita David, Elinita Lapus, Rodel Enilda Gabarda and family, Joanna Marie Messina, J.N.G. Aqua Trio, Evelyn Vergara, Domingo Sarsalejo, Jerome Taruk, Kim Derit and family, Mark and Chris Dumblao, Milet Ocampo and family, Ryan Yap, Princess Salas, para king malaguang kapaldanan at kaligtasan dari Mylene Soberano, Nilo Odan, Benson Ong Sr., Carmelita Tiglao, Ruby Garcia Pamintuan, Corazon Pangan, Luther Lopez, Mark Harold Dalay, Lilia Halyare, Loela Alcantara, Cynthia Layad, Ana Benitez, Dilan Sapnu, Belinda Guevara, Leticia Ramos, Alan Dimzon, Estrella Mercado, Josephine Palafox, Emily Takao Inoue, Freddy Alexis Mangalos, De La Cruz and Laos family, Ann Fermi Garcia, Lita Marville, Edwin Cao, Dumon family, at din sablang kapatidang masakit, para kiniligtas ng pamaglakbe ng Dolorita Galanga, para king pamantabed proteksyon ng Banal Espiritu, king pamilya ng Ani Razon, pamilya ng Antonio Josepina Guevara, at para king alanggang kapainuwan din kapatidamo Mayango Bie, di Norma, Marian Ocampo, Nancy Ocampo, Manuel Tonyo, Teresita Tonyo, Mark Louis Tonyo, Juanita Lagason, General Amado de Mata, Dominador, Emerenciana Dalay, Florence Gambing, Jerry Navarro, Mario Manapul, Cesar David, Nelson Garma, Renato Pagio Jr., Alice Franco, Pedro Arce, Erwin Galang, Urbano, Dominga, Edsel Eduardo, Ador, Romel, Macario, Leticia, Levi Robledo, Dominador, Encarnacion Castillo, Ernesto de las Armas, Felicitas de las Armas, Jericho de las Armas, Jaime de las Armas, Catalino Caro, Filomena Caro, Paula Castillo, Bienvenido Enricita Bustos, Jesus Lourdes Alex Josephine, Erlinda Masangkay, Oscar Sr., Pasencia, Guadalupe, Roberto Aquino, Domingo, Josefina, Virginia, Herminio Reyes, Melvin Angelo Alfonso, Maria Teresa Reyes, Lester Luigi Inocencio, Nemihio Sr., Victoriana Rosimo, Petra, Claro Almario, Seferino, Angela Rustico Estrabillo, Rufino, Oliva Estrabillo, Narciso Paras, Fortunato Mendoza, Rita Vergara, Clint Israel Umali, Emerito Umali, Oliver Maniago, Diosdado Paulo, Fred Manansala, Jose and Joseph Dunca, Ricardo and Lucia Pasion, Roberto Aquino, Francisca Timbang, at din sablang kaladwat king purgatorio, at detang alanang makaganakapakarela. At makanyan mo naman, para king kaligtasan ng balang metong kaya katamo laban king COVID-19.
para kay malguang kapaldanan dan kapatatamong may apektuan kaniting coronavirus. Para mo naman king kapayapan daring kaladwa daring kapatatamong mituran kaniting pandemya at para king kaligtasan daring kayakatamong ganaganang frontliners. Siklod tamongan po para king Oratio Imperata. Para king o mapakalulong ampon mapagmalasakit ay bami. Lalapit kami keka, kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi keka ing kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakal a kasakitan kaya kami. At may kakamate na karing dakal a tao. Adwan mingeni keka, imbalikdan mo kaming mitmong lugod, at iatsyat mi kaya kami, ing makahulong mong gamat, ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasiknangan mo ing kasalpandayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi, ang tabianan mo laring taong mitutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampadking pangakalat na. Ipanalangin milaring pekapun ming pambansa at lokal, ban mamili at salilang, karetang bakunang tutong makaligtas, kaniting sakit at tinggawan dayti amak sa likod, at bukod mong paraking kapakapanan ding memalen. Bendisyonan mo yung sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin nila rin doktor, narsis at din sablang lilingap karing misalunan. Bahan makasuyula karing masakit, kambening, beluan at masabal. Pagkalam mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasiknangan mo yung pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. Mula paboren miyawa kaniting sakit. Ipanalangin na retang miyawa na, kumayap na sanang malalagwa, ingatang naretang lilingap karela. Pagkalang mo lang alanggang kapainawan, detang mayangon na biye. Pagkalang mo kaya kaming grasya mo, kareting masakit a panahon. Ban magobra kaming miyabi-yabi, para king ikakayap din sabla, at bang makasawab kami karetang mangailangan at pakakalulu. Manalo na sanang paulining masabal, at pamagmalasakit mi, para king metong at metong. Mikabyus kami nga lang kasagkulan, kaniting krisis. Layon tayo na kami, king pamagbayang loob at kabanalan. Iti adwan miking kapamilatan ng Kristong ginami. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong. O kabanal-banalan yung ni Diyos, mo sana pisawili ing aklis mi keka. King kagulangan mi, nune, bagkus mo kami ikabos, king sablang panganib, o maligayat kanwana na Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, intuning kapaldanan, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, pakaluluwan mo kami. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.
Pero anong...
tamo king lagyuni pa, puning anak ang puning banal espiritu. Amen. Na kayo taong dayuan, ibat ka ring aliwang balen, nune memolen na kayo kambena ning pamilya ning Diyos, dake na kuning metong agusali, kayang pundasyon, ila ring apostol, ing kapayapan king makayapostol akasal pantayanan, yasanang parating mantabe kekongan. At kaya ka ang timurin. Kaluguran kong kapatad, nginingal dong iti pagmasusyan tayo, ing kapiestanan ing kakatamong patulunan, isan Judas Tadeos, kambe ng San Simon, pareho lang apostol ning Ginu, at mete para king kakatamong kasalpantayanan. Bata mong isadya ing kakatamong sarili, king pamakiramdam king amano ning Diyos, at magmasusi kaniting banal na Eucharistia. Si Chantal at pagkalungkutan ngeni ring kakatamong kasalanan, banketa, maging marapat tamong midaon kaniting misteryo. Iyagkas tamong ening miyag na nagnaning kapanisyan, Magumpisal ko king Diyos ang bipayang totoo, at kaya kayo kapatad, uling mikisala akong bina, king isip, pamanot dapat, at mayaliwang kakulangan. Ulinita ipanigapu ka Santa Mariang Kapilanman Birhen, kanin sablang anghel ang Ponsanto, at kaya kayo kapatad, ipanalangin niyo ko king Diyos sa ginutamo. ing Diyos sa lubos mayupaya pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, para titasanang manatiling makatalakad, babo ding pandasyon na ring apostol at ding propeta, ang king dala na katamo, king biye alang angga. Amen.
Manalangin tamo. O igpaming mayupaya, birian mong akilala raka kapamilatan ning pamanaral daring nuan mong apostol, Simon at Judas Tadeo. Kapamilatan daring kerelang panalangin, malugod mo sanang ipagkalug king banal mong kapulungan, ing alang patana tapaman yulong, at ing pamakirake daring dakalataw sasalpantaya keka. Itiadwan mi keka, O Diyos, kapamilataning ginuming Jesucristo ang anak mo, ang mabibiyay at magari kambe mo, king kametong aning banal espiritu, manggaman king alang angga. Amen. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo kareng tao Efeso. E kayo dayuan, o taong iba't king aluwang balen, nune, kabalen dako ring pinili ning Diyos, at kabilang kayo king pamilyana. Mitalakad kayo naman, babor ang pundasyon ding apostol at ding propeta, ing batong pamuntok yapin i Kristo Jesus mismo. At king kapamilatana, miyugne-yugne ing dake ning edipisyo, at maging templo yang banal. Uli namurin ning kehong pangayagom keya, ikayuman, kambe dareng aliwa, maging metong kong tuknangan ning Diyos, king kapamilatan ning Espiritu. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Makyabet mo, magkanta in dalit pakibat, ing pamalitara kakablas karing sepo ning yato. Ing pamalitara kakablas karing sepo ning yato. Papasyag ning banwang maleparan, ing dangalan ning Diyos. Pakilala ning sikloban, ing keyang depatan. Ing aldo babalita na iti, king tutuking aldo, at ing bengi pabalo na, king benging katukina. Ing pamalitara kakablas karing sepo ning yato. Alang amanong sa salitara, ni siwalang damdaman mo karela, makanyan paman king mabilog ayato, kakablas ing siwalara, at karing sepo ning yato, ing mensahera. Ing pamalitara kakablas karing sepo ning yato. Pamamasang iba't king libro ng Judas. Iba't yaiting sulat kang Judas, ing talasuyo ng Hesukristo at kapatid ng Santiago. Mi paralaya karing sablang inaus na ning Diyos, ding mabibiyay king lugod na ning Diyos ipa at king saw ng Hesukristo. Manano na sanang ing maglapo lunos, kapayapan at lugod miyabiyay kaya kayo. Pakamalan kong kakalukuran, magkapilit kong daptan ingang gangagyo ko, ban makasulat kaya kayo, tungkol king kaligtasan at siyo kaya katamo. Kaniting penandit, panamdaman ko king tuneping kailangan ing sulatanan da kayo, ban pasignangan ko ing kaya kayong pamakilaban, para king kasalpantayanan, amisan mo miyapye, karing pinili na ning Diyos. Uling ating mapilan a emaya pataw, ding lihim milog king katipunan tamo, ababaliktad do ing turo, tungkol king grasya na ning kaya katamong Diyos. Ban matuliriranan do, ing emayap dang dapat, at tatanggyande i Hesukristo, ing bukod mong maestro at ginuta mo. Misulat kaya tapang minunang panahon, ing parusa adukpa kareting emaya pataw. Oneng ikayo kakaluguran ko. Tandanan niyo yung amanong sinabi kaya kayo ding apostol na ning ginuta mong Hesukristo, king milabas a panahon. Uling sinabi da kaya kayo, king katatawlyan a panahon, luntola ding manin sulto kaya kayo, a mabibye ketang emayap a kapagnasan. Ila deti ring tawong panibatanan ning pamikawa-kawani.
ing emayap a kapagnasan, yaing mumutos karela at aliwa ing espiritu. Oneng ikayo, patibayan nyo ing kaya kayong sarili, king banal yung kasalpantayanan. Manalangin kayo king upaya na ning banal na espiritu. Manatili kayo king lugod na ning Diyos, kabang panayan niyang ginuta mong Heso Kristo. Ban king lunos na, di na kayong biye alanangga. Bakit kayong lunos karing ating duda? Iligtas sila ding aliwa at ilako king api. At karing aliwa, bakit kayong lunos ating kaingatan? Di kasama niyo pati na imalandang mitinatan king emayap ng nasa ning laman. Ngeni, itang makiupayang makasawp kaya kayo, ban kayo mitakid, at ayarap na kayong alang kapintasan, at ating tula king ligaya na. King bukod mong Diyos, at alapagligtas tamo, kapamilata ng Heso Kristo, akya katamong Ginoo, kaya ing ligayam, dangalan, upaya, at paman niya ako, manibat king menunang panahon at ngeni, at king kapilan paman. Amen. Ing amano ning Ginoo. Salamat King Diyos. Talakad ka po, ban parangalan ni Maya Pabalita. Itamongan po, pupuryan da ko, O Diyos, kilalanan da ko anting ginumi, ng maligayang grupo rin kaya kang apostol, parangalan da ko. Ing Ginoo manatili ake kayo. Pamamasa, King Maya Pabalita, agpangkang San Luca. King panahon na ita, minukyat si Jesus king meto nga bundok, ban manalangin. Karinya may natiling kabukas manalangin. Inyang mayabak na, inaus nala ding alagad na. May miliyang labing adwa kareti at inaus nung apostol. Isimon ape maglagwa ng Pedro, i Andres akapatad na. I Santiago at i Juan, i Felipe at i Bartolome, i Mateo at i Tomas, i Santiago ay anak ng Alfeo, i Simon ay awsan ng Patriota, i Judas
anak ng Santiago, at ti Judas Iscariote, ing migtaksil. Ing maya pabalita ning Ginoo. Maya pagat panapon po kayo man, kapatid. Father Angel, kakataro pang paring Manimuna, at ding devotees na pong Santiago, at San Judas Tadeo. Viva St. Jude, our patron saint. Viva. Kita pong metong ming episode, king kwentuhang Katoliko, anya pong we were able to tackle the life of St. Jude after the resurrection. At iko po nga basang masanting amano nga na among all the 12 apostles, it is St. Jude who for a certain period of time commanded the greatest devotion. Totoo po, balutala po ring 12 apostles, Peter, James, John. Pero among these 12 apostles, isan Judas Tadeo, ya po ing meging dakal deboto. Actually po, ang gangeni atin lang ausan friends of St. Jude, devotees of St. Jude. Ita pong kanakong paunakan, at yun na po kay ngaliwang lugar. When they traveled to Canada, facing an uncertain future ahead of them, alala pong bibit-bitan, alarawan, nuneing larawan ng St. Jude Tadeus. Day pong pari, potang lalapit na po ing Holy Week, at mamili na lang apostol, karing-karelang parokya, nang kay maging problema, uli nga lang bisang misulod ketang sash aing lagyo na Judas Iscariote. Alang bisang maging Judas, karetang 12. So some priest, inggewara po, para ala ng problema, dala mga bitlagyo, kareng 12 apostles. O kaya naman, bakit fair, bagutan. Ano sigurong San Judas Tadeo, karakalkuha kalagyo, pwedeng maging kalagyo, o bati nga kalagyo ko pa, ining magtaksil. At yun ako pong kilalang tao, ing lagyo na Judas. At yun na po, have you met a person? Siguro po itang Jude atin. Pero Judas, ito talagang Judas atin. Siguro po alang pengaring kaluguraning anak na at potang di na ng lagyo, ingibihan ng lagyo, Judas. Because the name Judas connotes betrayal. It connotes disloyalty. It connotes unfaithfulness. We have even coined the word kareng taksil, kareng maglapastangan, ingaus ta karela manudas. Hinudas niya ako. Menudas siya. Baka niya po meging mas tsura at masakit akabaldugan ing lagyong Judas. At tatandanan ko pa po niyang malati kami when we were traveling from our barrio in Dolores papunta king elementary school at yung nga kakit kaya tangrap ana po nitang driver, God knows who does not pay. Di nga mamayat king driver. Itang who does not pay, itang Judas ay po W-H-O-D-O-E-S. Doon the name, God knows who does not pay. So, katsura na po maging kabaldugan ng lagyong Judas.
Pero bakit atinta pamuring meto nga Judas? Of course, we do not call him Judas, but we call him Jude. O good Saint Jude, nga na puning kanta, ing storya na pong Judas Tadeo, betong yang hamon kaya katamo. It is not your name that will honor you. It is not your name who will honor you. It is you who will honor your name. Agyang nano kapalagyo. Agyang pasang inaus na kang Judas. Pero, kami biye ka. Of course, Judas Tadeo bore the name Judas, the name of the traitor. But he was able to redeem that name. He redeemed the name given to him by being faithful to Christ. Sabi na po nga mong angel, niya atin niyang pinadadalang balamo picture, Judas, because he was the cousin of the Lord, and tradition tells us they have a close resemblance. King balang metong. Kaya parati nang sasabihan, I am not Jesus. I am but a follower of Jesus. Ngayon pong kapiesta na nining taong sinalbane ing lagyong Judas by being a faithful Judas, not the unfaithful Judas. If there is an unfaithful Judas in Judas Iscariot, there is a faithful Judas in Judas Tadeus. Palakpakan tayo po, isang Judas Tadeo. Now, if Saint Jude Tadeus commands great devotion, making tanyagya po, ausande, yakanoing ausandareng, at yuking desperate cases. There is a pious legend, anya po kanong masakit siya, ingari na ning Edessa. Pepatubod siya, kang Judas Tadeo, kabang manaralya. At inggewa ng Judas Tadeo, pepadalayang larawan ning Ginong Yesus at pinyene kang hari na ning Edessa, who was desperately sick, dying, and he was cured. At pong meto nga santa, if I'm not mistaken, Saint Bridget of Sweden, in a desperate situation in her life, mga diya po kay Ginoo, and the Lord appeared to her in a vision. Sabi na po kang Saint Bridget, magdebosyon ka, kingalagad kong Judas. Nothing will be deprived of your goodness, of the goodness that you can receive from my Apostle Jude's intercession. Let us honor our name, not with those titles. Ewari, ngeni po, misan mag All Saints Day, ne? Kay metene, letang makatayid keng lagyuna, na lapureta, no, Pedro, Valderrama, M.A., Ph.D., nanula pareta, Ph.D., D.B.D., C.D., pero yung talagang title na R.I.P. Where? It is not really titles that will honor our name. It is Christ in our life. Itasanang kalupa ng St. Jude, we put the portrait of the Lord, the face of the Lord, close to our hearts. Magbibiyayang malapit king puso tamo, ing Ginong Yesus. At ita, ing maging parangal. Let us honor our name by being good Christians. Because in the end,
potang mayap tamo at malugod tamo, karupa ng San Judas Tadeo, mi parangalan niya kay katamo, ing lagyo ng Kristo. Atintangan pong individual names, pero atintamong generic name. Hello? What is our generic name? Christian. That is our generic name. We have our own baptismal names, atintang kanya-kanyang lagyo, pero atintamong metong mong lagyo, adadalan, ing lagyo ng Kristo. And we must honor that name no makananuneng peparangalan, Jude Tadeus, i Kristo, ing lagyo ng Kristo. By being faithful to Christ, He redeemed the name Judas. If there is a Judas the traitor, there is a Judas the faithful. And that is Jude Tadeus. At sasabihan na kaya katamo, nung magdebosyon ko, kayo kanako, because I am patron of desperate cases. If at one point you are desperate in following Christ, then I am here to help you, to pray for you, to support you. At wantamo, kalidi pong kapiyastanan niting kakatang malapatulunan. Epo, et ako po balo lagyu, but in every name, there is a story. And I hope your name is a story of faithfulness to the Lord. Po, I'm sure, siguro ting sisimba kaya ni kalagyo ng St. Jude. Sana yung lagyo mo ngayon will inspire you to imitate our great patron saint, Jude Tadeus. Talakad tapo ngini at ipasyagdaya ing kakatang kasalpantayanan, sasalpantaya ko king Diyosig pang mayupayang tutu, alina lang king banwatiato, at kay Jesu-Kristo nga nakalang bugto nga ginuta mo, pengagliking upayaning banal na Espiritu, mibait kang Santa Mariang Birhen, linasara mo upayang Poncio Pilato, mipakuyak king krus, mete at mikutkut, tinibaya ka rin mete, kikatlong aldo, sinubliang mete, pepaita siya banwa, makalukluk pa na ng Diyos, ibang may payang tuto, iba't ka rin magbalik yan naman, kaya tibang mukum ka rin mabye ang pon mga mate. Sasambataya po banal Espiritu, kin Santa Iglesia Katolika, kin pamisamak din santo, kin pangatawad daring kasalanan, kin pangasublirang mie, ding mete, at kin biyelang angga. Amen. Adwanta mo, king Diyos, ing manatili tamong tapat king kaburyana, at itubod na katamo, kalupading apostol, i Judas Tadeo, at i Simon, patutu king lugod na, king balang panalangin, pakibat tapo, Ginoo makirake kesana, king magligtas mong obra, ulitan tayo po. Ginoo makirake kesana, king magligtas mong obra, para karing parit liyoso, makapagtiyagala sana, king karelang bukasyon, lalong-lalo na busal din dakal at temptasyon, at kailan siglang espiritual, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo makirake kesana, king magligtas mong obra. Para karing sablang inaos ng Kristo, erasaso sa kwil, nune bagkus pakibatan daring meto nga mayumong opo, kay bating matampang pamanyuri, ading pengarira, magsayala sanang kayabera, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo makirake kesana, king magligtas mong obra. Para kay katangan, para tita sanang manatiling tapat karing turuning apostol, at so karing kasulatan, at karing sulat ng Papa at Obispo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo makirake kesana, king magligtas mong obra. Tanggapan na sana ng Diyos ikapasalamatan tamo, iuli no sana king karyaning maligaya ng kapatad tamo miyangon na biye, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo makirake kesana, king magligtas mong obra. Ngayon yadwan tamo yung salitang kapagnasan.
Ginong Jesus, inyang inaus mula, rin kaya kang apostol, menalangin ka. Nya tuturo mo kaya kami, tutuparan mo yung kaburyan ng igpang. At tularan mi sana ang ingalimbawa mo, kapamilataning pamamintumi, karing apostol, at ding kayalilira, kapamilatan mo, mabibiyat magari, manggaman kingalangangga. Amen. Manalangin kayo kapatad, maning kakatamang daon, matanggap larapan ng Diyos, panglubos mayupaya. Tanggapan na sa anyong ginuiting daon karinggamat mo, king kapuri kaligayan ng kayang lagyo, king kakatami kasaplalat ng mabilog na Santa Iglesia. Huwag paming miglalang, balang banwo, gaganakan mi, ing ligaya, din kaya kang nuwan na apostol, ni Simon at Judas Tadeo. Tanggapan mo reting kaya kaming ayin, at asadya mo kaya sanang magmasusi kaniting banal a misteryo. Itiyadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ingino manatili ake kayo. Iyat na yoring puso yu, makayat ng pasalamatan tayong ginawa Diyos tamo. Tunepin karapat dapat at matulit, ing pasalamatan na kang parati at numan ka rin. O igpa Diyos kingalangangga at lubos mayupaya, kapamilatan ng Kristong ginumi. Ika'y ngalanganggang pastor, parating mamantabi at lilingap king kekang balayan,
kapamilatan ng apostol, ingatan mo kami, parating pagluwalo. Gewa mong pastol ning kawan, ban makiraki king obra ning kekanganak, at iba't paking kabilyan da karing banwa, patnubayan da ke pangeni kasalukuyan. Uli nita, kambering sablang koro ring angeles karing banwa, daralin ming kekang ligaya, makiabe kami nga lang tuko ng babye kapurian keka, at gaming ang kakanta. Ikapining banaloy pa, ikayong sibol ng sablang kabanalan, uli nita'y pagparalampugi, pabanalan mo sana reting ayon king ambuning espiritu mo, ban para kaya kami magawalang katawan at daya ning ginuming Yesu Kristo. At tatandanan mi pa, kanitang benging mi panganyayaya, at bayo na kusang lubdinaw ning Biena, kimpamailasa pong kamatayana, kinwaning tinape, pepasalamata na ka, piraso ni, dinwang ne karing kayong disipulo at ngana, konan yeti, ikongan at mangan ko kaniti, uling iting katawan ko, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kebat ng apunan kinwaning kalis, pasibahay na kampe pasalamatan ng pompinuri, dinwang ning kalis karing disipulo ng ana, konan yeti, ikongan at minumko kaniti, uling iting kalis ning daya ko, ing daya ning bayo ang pongalang hanggang tipan, amibubo para kaya kayong pong para karing sablang tao, ban keta mi patawaran na ring kasalanan, daptan yeti, king panigaga na kayo, kanako. Maulaying misteryo ng kasalpantayanan. gaganakan mi o mapamakalulungig pa, ing kamatayan ang popampamanyog din ng nebye, darahon mi akeka iting tinape ning biye at ing kalis ning alang hanggang kaligtasan.
Lahin mo yung pasalamatan keka, yung pepalyarian mo kaming matampang tala kadarapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamuha mo. Kami ngan sanang misulusulo king katawan at dayang Kristo. Tipuna na kami anting metong ning banal Espiritu. Ganakan me oy pa, ing banal kapulungan mo makalaganap king meto yato, bayang miganap king lugod kami ng Francisco, ing papami, i Florentino, ing obispo mi, ipasiano, ing obispo emeritumi, at ding sablang pari at diakono. Ganakan tala pungeni ring kakatamong may ngayang mo na biye pakamalan. Ganakan mula rin kapatad ming may ngayang mo na biye, maninayang subling miye. Tagapan mo sana king maligaya mong harapan. Pakaluluan mo kengan, pagamuha mumi, gawan mo kengan karapat dapat, mirakayanan king biyan langangga. Kamenening mo na Virgen Maria, induning Diyos, Reyna ring Apostol. San Jose, ing banal ng esposo, dingman mong apostol, Judas Tadeo, Simon, ding sablang santo, at inupad king malmong kapurian, kakabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristo ng anak mo, at ginumi. King kapamilatan ng Kristo, kambelat kaya ipangmayupayang tutu kagumning Espiritu Santo pupurian dakat parangalan manggaman kingalang nangga pupurian dakat parangalan manggaman kingalang nangga. Kambening kapanaligan ng ponglugod, manalangin tamo king ipa, karingamanong tiro ng Jesus. Kami
hapos mo kami ugpa, king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan, king panahon mi. Bahan king kasopaning kaya kang pakalulu, parati king mikabos king sablang kaligaligan, at piligtas king sablang panganib, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang na, ning kaya kaming talapangabos, Yesu Kristong ginumi. Huling kaya kayong karariyan at kaibayan, ating ligaya manggaman kingalangga. O Diyos ay pami, ang ginuming Hesu Kristo, sinabi na ka rin kayang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiye ko kaya kayo. Emo sa babalikdan di kaya kaming kasalanan, naipansinan mo yung kasalpantayanan ng banal mong kapulungan. Pamayapan mo yung pambilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibi at magan, manggaman king alang-angga. Amen. Kapayapaning ginuman tabi sa kapilan man kaya kayo, At kaya ka antimurin. bakit tampungining mikakan metong tamo, king kapayapaan ng Kristo. Nyo'y Jesus, ing kordero ning Diyos, nyo'y milalako king kasalanan ning yato, nuan na ring mayaos king dulang ning kordero. Ginoo, kumatampang tanggap kaya ka, dapat ikas miyay nga mano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. Oy paming malugod, king Espiritu mo manalangin kami, ing sakramentong tinggap mi, ngeni papanatilya na kiyasanang king malugod mong pamaningat, kabang parangalan mila ring kamatayan dati San Simon at San Judas Tadeo. Itiadon mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lukluk tang pusag. Talakad tamo po. Ingginuman tabeya ke kayo. Bendisyonan na kayo ning mayupayang Diyos, Igpaanak at Espiritu Santo. Umena kayo, parangalan niyang lagyuyo, kambe ng Kristo, akekatanggino. Salamat, King Joe. Viva San Judas Tadeo! Viva San Judas Tadeo! Hindi na po tayo, single file para po sa ating oil of service. Pila po kayo para sa rosaryo. Social distancing lang po. Huwag po kayo magbibigyan po tayo lahat. Social distancing lang. Pila lang po tayo.